برادران عزیز، من امروز در ناحیه اوزادار دوستی بابای شما در همین بانوی قهرمان تاجیکستان علیه محترم رئیس قلیچوف 600 سوم دیگه اضافه کرد در نام دخترها همه دخترها دا خوش به حالت بابای رئیس، خوش به حال همون خیر کننده قلیچوف. خداوند هم وقت عمر دراز بینو برکت بیاور. برادرها، یکی از پهلوان‌های شناخته جمهوری دین نکک گیرنده مدال نقره چمپیونات جهان گشتیگیری در تاجیکستان جانانه نظرآور شهر کلاب شاهده چمپیون تاجیکستان از ناحیه وسه گیرنده جای مدال برنجی یعنی جای سیوم گشتین ملی گشتیگیری که عنوان جهانی را گرفتگی خوش به حال برادر ما عبدالله سید خوجایف زحمت های شبانه روزی احمد عبدالله سید خوجایف که با دستگیری پیشوای ملت محترم جناب علی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی گشتینی ملی گشتینگیری عنوان جهانی گرفت. خوش به حال شاهد ناحیه وسه جنانا ناحیه شهر کلاب صاحبای میدان ناحیه آوازدار دوستی اینا سون یک تمال زنده اینامی با بابای رئیس اعلان کرد قهرمان تاجیکستان. نامشان کی بود بابای رئیس؟ قلیچوف 600 سوم دیگه ای زرپلاتش. خدا هرتون اقبال ته. الله اکبر. خوش به حالتون. نادر نمیری رنگی مردک بگی راست بگی آخی فلک دایران کنه تا خورشید که میگه ما شاگردی خورشیدم های بله مقصود اکوزملیک اکی واشین فایده دور دیجی بیو بجیک بکشن بجیک برداخت بکشن جانانا تم بجیک نیم کل خوش نه همون یه دوار بگو رنگی مردک بگینا و چی دوتا چی بگیره دور دیوجان دام بگیر پختوشیری دام بگیر باید ترسان کو فکری زنگیری تمکو ما بدو خیلی بغلطانی نگ غلطی دی او کلیم کدام پدر نلت سر میگیره الله کبر خیلی چختی زندگی میکنی زنگ زندگی کتی این اوشوشو اوله نمیکرده برادران من همیشه بگم تدخل قربان علیف همیشه دایی
İsrail Rahimov hamiceday. Firdevs Nasimov hamiceday. Bir önaki pay. Digin akmanı kini. Maksud kujara Maksud. Maksud kujara vali Maksud. Maksud o. Maksud icibiyo kujamay. Nom temeginen Maksud Akozumalik. Akiyoshim. Maksud'un nom şekilden doğa girişe. Şekifay. Ey kuşbahalet. Halal halal. Palavan icibiyo şerinar. Kantımızdan ormanını. Emir tavşan bunu. Kobodiyan usuda kantımızdan. Bir de tutuyor kıbıyor. Tamam de galiba çoğu. Hep tutuyor çiziyor. Dıktarak ne olma? Şöyle amcadi. Ne? Hadi hadi be, bana dön. Hadi be. Okay. Plak. Şöyle, amici demeyen bir hoca. Şöyle demeyen amici bandır. Tez ki gelin.
Azizler yanımın zindan bu kayıtaydı. Bu don kuvveti da. Bu ağabey çağlar palatını var. Ama kızına bekliyor ama teskine ne bak. Maksud güzeldi Maksud. Sorsan griftesi. Gitti. Ne yapacağım? Maksud güzeldi. Efendim? Baba şu. Eğer agar kızı davet nakı, tavat yakın denta alıyor ki kalos. Bu pravam boşan be buraya çandaram. Tamam ama Maksud kıkamamayı tehdidince olmayacak. Aziz İspanya'da. Nasıl? Nahamat gibi da acı ana müşküle buradır haberi Mahamat Palvan aynaya rudaki girin müşkü Mahamat yok hem yanıyor Palvan'a kudamış ya geliyor ne sen ne getiriyorsun? Tamam mı? Bu da mekumdur. Mahamat gitti. Nasıl? Tamam. Bana dönüyor. Tamam. Trakya. Evet. İsmail Kuru. Bana esbir şekilde hamaç bu. Bana aznami hükümetin daireyi dosti bana sütürü asbı Ardışa mümkün. Meşava. Tamam. Bu devreyi İsmail Rahimov Noyay Hozemelik Hak Nazarov Şahri Sor Aynaz Yettemiş Astamasina Şurada harfısı taktı Sakın Firdavcan derken ay bir moni bu nom te giriftim nomu di çıkar kini ya bugün Firdavs Magon asip kadarım Hakkın ne var elan dige hami okhiron çi bud Moşinu streni moşina Yagay hami Firdavs kısebiyayı khotiri aşari kulom ondan Biyaya aynos meymunum biyaya başardı bacım Bana Firdavs kay derkat Hamici bud güftem biya Firdavs'con Memnone moşin tutmamı di Bana mehmandı solin miyovi Mahamat siz diyor Nagmandı ki Kaladelik aziz payında hazır somana Eki Bana Mana Firdavs nasibimiz darbay Yat mali zinde darnomuş Agar yagan ta sefer nigonat Do yat mali zinde Yat mali zinde merhamat Agar nomad mali zinde ne metim Agar yagan ta girip tuttumu Do agar kılamazdı Firdavs nasip mana merhamat Baba biliyorsun
حکیری نگاه میکنی بیا بابا وزنزن خود نداری بیا وقت بابا دیگه وقت ماشین ماندن تمام بیا بابا ناحیه رایدی بیا اکا بابا ناحیه رودکی فردوس شهر کلوب یا تنه دو تمال زنده گفت گوش کن پول چند سمای من از نام حکومت ناحیه دوستی یا مال زنده بود سفیر دو تمال زنده بچه پس از سمانی دیگه خدا تون قوته تست کنید یکی بجو کلوب رودکی فردوس تست که بعد خودت ندین ماشین ماندن گوشتیم کنید میشه شما در مهمانان عزیز ندیدید تا بیستان برادرها سوگلین از راهون مسعود ای خلیفه زندگی پاوان ای خادم علی خشبوری شاید کلندر حریفی کشید به تخت بوزد خوش به حالم او خارچمانم زور عیناسی شایده ده بتی همه دختره کم یسید یکی سالیم بتی بره غیرت کرده برامدای پراست حیدری شغناوی رو داف همیشه نزدیک نکنی